Izlačimo prvi stav. Priznavanje veličine žrtve druge strane automatski umanjuje i obezvređuje naše žrtve. Ja se ne slažem sa ovim. Kad govorimo o priznavanju veličine žrtve druge strane, veoma je bitno, naravno, kako se zove, poštovati naše žrtve, ali i druge, tako da treba, kako se zove, govoriti i o drugoj strani. Slažem se i mislim da upravo time možemo da saznamo više činjenica koje mogu da se osloni na priču koja jeste temeljena na žrtvama sa naše strane. Tako da slažem se sa stavom. Ja bih se usaglasio i samo bih dodao da generalno je degutantno i neukusno licitiranje sa brojem žrtava o bilo kojem zločinu da se radi sa bilo koje strane, jer time umanjujemo značaj tih žrtava i zapravo proizvodimo suprotan efekat. Nepoštovanje žrtava sa bilo koje strane automatski obezvređuje žrtvu svih, tako da, eto. A mislim da je, ako smijem da dodam, da generalno u sličnim, na primjer, debatama ili ovako kad se ove teme otvore, mislim da se često pominje broj žrtava, nebitno na težinu sami, na primjer, povoda za te žrtve. Tako da broj žrtava nekada u stvari i nije bitan, nego treba malo dublje da se prokopa. Da, i tu se najviše manipuliše ako bi to trebalo bude egzaktno, ali od toga naravno nema ništa kako bi se pojačale emocije i, kao kažem, ti stavovi se, kao kažem, produbili, naravno, protiv druge strane. Pa to se radi sa ciljem da se naše žrtve prikažu kao u većem broju, da se tuđe žrtve prikažu u manjem i time da se stvori narativ da smo mi više stradali, da su oni nas više ubijali, a bez prave slike o broju žrtava ne može se graditi pomirenje. I smatram da nije nikakva slabost priznati dokazane žrtve s druge strane. Da, mislim da je jako bitno da imamo konstantan narativ, da se poredimo umjesto da poštujemo i jedno i drugo. Imamo tu neku vrstu kompeticije, ko je više stradao, kome je bilo najgore, ko je najviše kriv, umjesto da prihvatamo i jednu i drugu stranu koja je onako prosto neko međusobno poštovanje. Pa mislim da je najočitiji primjer preuveličavanje ili umanjivanje broja jasenovačkih žrtava, koja onda često služi za antagonizaciju druge strane i zapravo onda time se odmičemo od cilja suočavanja s prošlošću. Ja mislim žrtve NATO bombardovanja isto se dosta, to je značajno manji broj žrtava i, kao kažem, kraj 20. veka, ovo je bilo sredinom 20. veka i mnogo je teže, mnogo više žrtava, mnogo veći zločini su učinjeni nego za vreme NATO bombardovanja, ali ovdje se svesno manipuliše do nekih 3.500 ljudi ide i tako dalje, iako ima, kako kažem, neki podaci tipa Fond za humanitarno pravo je izašao sa brojem žrtava koji je znatno manji nego ovaj koji je preuveličan. Ja mislim da se to znatno koristi kada pričamo sa strancima, to jeste s onima koji, na primjer, nisu sa Balkana i kada mi pokušavamo da ih upoznamo sa prošlošću, sa nečim što se desilo unutar naše države, što je vezano direktno za naš narod. Mislim da se tek tad povećava taj kao broj, ta hipoteza da je moj narod je najviše stradao, čisto da bi pridobili nekoga na svoju stranu kao stranca radi historije. Pomenute su jasenovačke žrtve. To je jedan od onih specifičnih primjera kada je nekad to preveličavanje broja žrtava imalo, koliko god grubo zvučalo, praktične namjene, jer se time povećavao iznos ratnih reparacija. Tako da to manipulisanje tim brojem i fabrikovanje možda nekih činjenica je ostavilo neku hipoteku koju mi danas u današnjem vremenu sa kojom se borimo, odnosno ne možemo nikako doći do te neke tačne brojke. Mislim da zapravo imamo dosta i konkretnih primjera da se dešava da zapravo ljudi jedne nacije više ne poštuju svoje žrtve nego druge nacije, ali to uglavnom prepisuju drugim narodima kako bi stvorili neki animozitet, ali se zapravo ne bave dovoljno time kada pripadaju istoj grupi, tako da se kaže. I naravno tim brojkama isto na neki način dehumaniziramo i vlastite i tuđe žrtve.